Mi smo bili gor, mi smo rekli da budemo dobrovoljci za jedan dan gor, pa mi smo probili jedan put, neki 3 km gor, tamo smo bili jedna skupina dolj, pa jedna smo bili gor od morca višina 800 metara. Smo probili jedan put, kad su bili 10 familije, tamo su bili zaprtali. Najviše je bila jedna familija, pa jedna žena svega ima 2 dece mali. Mi smo pomaga, naši stroje su odbili put kroz šuma. Mi smo išli za jedan dan, pa kad smo vidjeli tako, nažalost, smo mogli ustati 3 dana. 3 dni smo spavali, tamo smo pili, dali za jest, za pit, pa smo pomaga krse, drve smo sekali, pute smo prebili, smo zasipali pute, tako da takve stvari smo radili gore. Od Kostaka smo bili 12 ljudi, 2 šefe, pa 4 kamione, pa 2 bagere, i tako da sve skupi smo bili 12 ljudi, pa 4 kamione, pa opremna je sve od lopate, krampe, što god treba što ide za gradbište, tu smo imali sve gore. I mehanizacije smo imali 2 stroje, tako da smo imali sve spremne za gore. Cesta je bila, jedna cesta smo mogli prebiti ovako normalna cesta kao tu, a druga cesta nije dala za popravljati. Sve je odnijeo i cevi i sve naš. Nismo imali toliko vreme, pa smo udžagali šuma, negdje je kilometar smo udžagali šuma, pa smo prebili krez šuma, pa smo došli do hiše. Smo prebili šuma i smo došli do kući. Nažalost je bilo katastrofa kad mi smo vidjeli ujutro žena nosi dece, pa ona ide na posle, a dece mora voziti na vrteci, zato smo ustali 3 dni tamo. Mi smo Bogu i već ustali, ali nažalost kad imamo ovdje gradbiše, pa imamo kratki rok, imamo 4.9. imamo asfalt, pa možemo doći nazaj.